izinto ezibalekile ezithinta le ndawo, izinto ezibalekile futhi ezithinta umlando wala nangendlela obekuphilwa ngayo la kule ndawo. Ngizoqala ngoku-introducer umkhulu Kiyose ola eduze kwami ukuthi thina sazi ukuthi umkhulu Kiyose asilazi igama alinikezwa ubaba nomama wakhe amzalayo ukuthi cha wathi ubaba mina ngubani kodwa akangayichaza yena ukuthi ubani kahle kahle. Mzala nkathi mangizoyichaza le njengokusuka nje ekuzalweni kwami. Ngizalwe ngo-1948 ziwu-1 January. Okay, uma wangetha ukuthi uKhiyose, ubaba wangetha ukuthi nguMandla, nguMbonelelo. Awu madoda. Sekuthola ubunsizwa ke sokuba uMajuba. Ngoba ngalithole ey'ntweni angilitholanga udlalwa lelo igama ukuthi uMajuba. Wawuyiphatha. Hayi. Ngoba namanje ngiguge nje mhlawumbe ngingacikile icwathi. Hawu kahle. Ngingakushaya. Hawu kahle. Ya ngokuba nguwe. Hawu madoda. Wena mkhulu uzalelweni. Ngomthetho lendawo eNgcoha. Ngizalele khona eNgcoha. Phezulu lapha egangeni. So yiyo le kuthiwa yini manje ngesingisi kuthiwa yini Fugitives Drift. Sekuyiyo ke impela. Le ndlu esikuyo njengamanje iyindlu mkhulu ethi ayibe nomlando othile okhona. Angazi umuntu mhlawumbe onolwazi olungcono ngokuthi la esikhona sikuphi, kwakuhlala bani, umlando wakho nale ndawo uthini. Ngiqale nje nami ngokulandiswa abadala. Ngoba nabadala abafike la abakuMpanza kungekho mlungu, kwangekho plus. Kwakuyindawo nje zabantu. Ngoba esakuxoxelwa kahle ukuthi siqhamuke ngale buthongo siyigudlela njalo siyoshona siyonqamula ngale kule ndawo kuthiwa kuseswazini namhlanje. Hayi sehlake simfula le. Kodwa ke okuyisiqiniseko angathi angathi ke isibongo sethu sisuka ngale ngempela asifikanga naso la. Ekufikeni kwethu la sifike silandela isondo lenyamazana. Kwahanjwa endleleni ke hayi kwaze kwafika ukuthethiswana kube ingatholakali lenyamazana. Kwathiwa ke hayi ngoba manje ayitholakali laba abakwamasondo. Laba ababethetha kwathiwa abakwamthetho. Laba bakaMasondo isibongo sabo basithola ulandela lezi nyamazana. Nalaba abakwamthetho basithola ngokukhuluma sekuthethiswana bodwa. Kungatholakali lento ebilandela. Hayi ke nasifika ngapha kule ndawo esebizwa ngokuba ngiyazi impela kahle le engapha ezansi ko-Richmond. Ngoba abanye basala abakwaMpanza ekonongoma. Abanye ke bazosala khona ngapha eMaritzburg la ko-Richmond. La kuthiwa kuseMpanza khona. Okay, kunendawo lapho kuthiwa kuseMpanza. Uma ke thina sibona inkomo le izala sasithi iyaphanza. Hayi kwathiwa ke abakwaMpanza. Kwakuyigama vele lisemthethweni ukuthi iyaphanza. Kusho ukuthi mhlambe lapho esasuke ngakhona kwakungashiwo ukuthi iyazala. Uma kwakuthiwa iyaphanza. Kwathiwa ke abakwaMpanza. Mkhulu ngizocela ukukubamba lapho. Sizobuyela kuwe siqhubeke la siqhubeka khona. Ngisacela ukubamba nangu
ubaba oseduze kwakho mhlambe angayichaza naye ukuthi ubani. Sacela uyichaze Thabe khona ukuthi wena ubani uzalelwe Mina igama lami abazali bami bangethela lona uMbatha uMandlethu. Elinye lesibili ugogo wangethela washo ugogo wayewumabani wayewumamncube wathi uMandlethu. Okay, uzalelwe khona la le ndawo yase Fugitives Drift. Umzalwa kwami ngazalelwa kwaHlazakazi ngo-1960 nge-12 April. Okay. Kuthe ngo-65 ke ubaba kwadishana ukuthi ebuye ngoba vele baba vele ubaba umkhulu wakhe wayedabuka la eNgcoha. Base bedisa bebuye beze ngapha. Ikhaya lalile kwaHlazakazi. Lalile kwaHlazakazi ikhaya lalizalelwe khona. Babe kade bona omkhulu bezalelwe La eNgcoha. Sebethi hayi emva ukuhamba kwesikhathi ababuye Babuye-ke beze hlala la babeqhamuke khona. Yeah. Okay. Uzocela ukudlula nje kancane sizobuya kulungile. Mkhulu. Siyaphila. Hayi sikhona. Ngoba wena umude ngizocela ukuthi yakhe ivoice engathi uyayiphakaphakamisa kodwa khona ukubuzwa ngiyabuza. Ubani mkhulu? Umzojani Mpanza. Bakwazi ngene kabani lapha esilungwini. Batho uSeshmo. Useshmo. Wena ke mkhulu uzalelwe Nasale khona le kwaKhwayisi. Wathi mawusubuya umndeni futhi usuzala nabuya nonke enesana. sabuya sonke. Mkhulu ngiyazi ukuthi wena nino David nikhule ndawonye. uDavid Retray okuyena owayewumnikazi wale ndawo Fugitives Drift. Yeah. Nikhule kanjani? Yini naniyenza ningabafana nikhulu? Thina besihamba siyodweba, Yeah. sihlala emzinyathi, Yeah. sihlala ngodaka, udwetshwe, ubuywe, kuhanjwe entabeni, kwenziwa yonke nje into. Kuhanjwe kulale entabeni, sishone koshishana, sishone eMfengamkhise ubhuti yasuke lapha esithole sesongweni, silale khona Yeah. nama-10 Ensongweni kungaphi? ule koshishana. Lezansi. Ukuthi bayazi bona lapho. Umfula lo okudla ngaseshishana ubizwa ngokuthi yini? Lo mfulo okhona nje la ubizwa ngokuthi yini? Lo enguzwayo ukuba Ingqobongo. ubizwa ngokuthi ingqobongo. Inhlanu umsiyathi engqobongo. Nalo ecross lapha. So umzinyathi lo oshona la njengoba sihleli le yantaba esiyibonayo phesheya yini le yantaba elapha phesheya Isandlwana. La ezadi banakho. Wawena bani la? Bezokuthiwa ayawina mangisi. Asazi ke lapha asazi ukuthi mina ngazi lokho. Azange awina mangisi. Angazi phela sena. Nizwa ngokuzozwela. Izwathi wabina uZulu asazi. Cha ukubuyela emuva nje kuleli lokukhula kwenu nijahana ngodaka nidlala nonke no David. IsiZulu sifunda nini uDavid? IsiZulu David usigcwalise kimi isiZulu. Usigcwalise kimi kakhulu. Wayekade esuka Wayefikela la khona la ekhaya hleli khona la kwaMantshitshi evakashe ubaba umkhulu wakhe wayefike nobaba wakhe. umkhulu wakhe lo obethi uPeter. Yebo. Wayefikele kulo mlungu wayehlala la ekhaya uMantshitshi wakumngani wakhe. Azathola leli lapha. uMantshitshi imuphi lona kuthiwa uGeorge Banting. Yes. Okay. Walehleli khona manje. Okay. Kwakuwumuzi wakhe lo. Kwakumuzi waMantshitshi. Yeah. Uyamazi uMantshitshi? Kakhulu. Kwakuyindoda enjani? Hayi indoda elunge kabi. Kodwa umkhulu nangu sazongichazela kahle ngoba manje nawe uyamazi kangcono. Phela bona basebenze kaqala kona. Yes. Okay, and then uDavid uyakhula uhamba isikole ninonke kwenzakalani ongichazela? uDavid bafikela la bahlala ekhaya. Lo yamlungu sathenga iplaza sakhiwa iloji lapha ezansi, sakhiwa indlwana lapha yamatshe. Lokho befikela la
Lendlu yamanje isekhona yona lodge. inathi yadilizwa phela sekukhona khona umuseum manje Oh, sayidiliza uyadilizwa base kwakhiwa umuseum. ngoba sekuphethe uDavid. Yes. Yes. Okay. Thina kulesikhathi sebakhe lapha besihamba siyodweba nabo le sidweba noDavid le Yeah. indlela engabikho lapha sihambe shoye entabeni kodwetshwa kulabe wonke la entabeni kuye kanjalo nje okuningi Okay, ukuthanda ukudweba. kakhulu mhlawumbe sihlala entabeni insuku zibe mbili kuphela ukudla seshaya inyoni entabeni Shaya inyoni. Le nanihamba nifike phi manje niyofuna umlando ngeSandlwana niyofuna umlando ngento eyenzakala eShiyane ngo-1879 nanihamba nifike phi ninoDavid ne-interview abantu mayelana nalo mlando. lapho-ke ngeke lokho ngize ngikwazi ngoba thina besihamba manje ukhuluma nabo abantu bengekho abantu ebesihamba besihamba fike abheke lapho bechazelana bona bodwa ngesingisi manje kuthiwa sinangazi manje abantu uma bekulayela abantu bethi impi yaqhamuka la yaqhamuka la beqhamuka kanje lapho-ke bona bayazana bona bodwa abantu engibazi kade kungobese la Umkhulu umnandi noSikhofa ngobese esazafika kuwo ulokhuzana ngiyezwa ngazathi washona ngo-1993 umkhulu umnandi ngobese bashona bobabili abasekho manje nje ngokwakho abantu abaphethe umlando nje ngapha kulezi indawo zabo sebebancane. angeke ngikhumbule ngoba phela umuntu ebesihamba nawe uDavid ebengihamba ngifuna kuba abantu afika axoxe nabo yena. uma ngithi ngibuza mina manje mangasekho yena angisakwazi manje ukuthi nami ngihambe ngibuza uyena behambe ethi ubani umuntu omdala okhona la ngihamba naye bese ngathi umuntu omdala ngamthola manje ngokuhambela nje nami ngiyayihlalela ngikwazi ukuphuma angikwazi ukuphuma ngibheke ukuthi omdala ubani kodwa abasekho abantu abadala la Wemkhulu ilwane nje ezazikhona enanidibana nazo nje la emahlathini kwakuyilwane ezinye. hayi iy'lwane nje wazi impunzi amanqala Ngekho amazebra la namajirafu. cha Kungekho. angekho lutho kwathi inyamazane zikaNkulunkulu kuphela uhlobo ley'nyoka. hayi kwakuthukela nje imfezi nalo futhi iy'mamba zinto engayijwayele Yipho isaba kakhulu inyoka. hayi inyoka noma yiphi inyoka ngiyesaba mina Noma yiphi ngiyesaba ngiyesaba inyoka kulungile mkhulu ngiyabonga. Ngizocela ukubuyela kunangu umkhulu Kiosk. Mkhulu sike sathinta indaba la kaMatshitshi. Ngiyavela ukuthi engazathi umuntu omazi kangcono uMatshitshi la wena lesebenzile ngathi-ke nje ngiqale ngisacise-ke indaba yalo mkhulu kwakuqala kuze kufike amaplazi ngoba ngale ngaphansi ngoba ngifike indaba yakoMpanza isimpanza kade sila esifuye kakhulu emfuyweni ngoba usefuyibala lezi nyamazane nje bekubona konke into enentsha inqwangi onogwaja amanqala izimpunzi baba-ke lezi zase zingasekho ababesixoxisa ngazo ukuthi kwakukhona amagogo nezambane ngoba ikhona namanje imigodi eshishane yazizambane nala ngaphansi kothimba ikhona noba isivaleka into engake ngayibona-ke yayewumata wazizambane lezi kwakuyisanci isambane mkhulu ngaze ngisibone-ke sona ngamahlo ngiqala ukusibona manje ko-TV ngoba kuthiwa umgodi singawulala sihambe sigubha nje umgodi ukuze kungene kuwo lowo mgodi kulale kukho ilokhu esithi izintibane mkhulu yini umgodi wakhona ukuthi usekunganela intibane ungena impela nje kakhulu mhlawumbe ungangena uye kulesa sihlahla sommemezi ungenela phansi ngoba babethi uma bekuzingela
imba ngapha sebegubha phakathi nendawo ukuthi kufike ngapha kubhadwe ngapha Kubhadwe. nabezothola ukubulala ngoba kusho ukuthi-ke amathambo akho kakhulukazi babakha ngawo imishwana ethile ngoba kwakubuye kuthiwe funeka ithambo lesambane wakhiwe Kwakhiwe ngalo bese-ke lokho kuthiwa isanci-ke kona kucishe kufane nalokho lamakatshane entaba futhi abathi imbodla kunolaka kucishe kube dubanyana njengempisi kodwa ngokubonanga kulwa ngoba bakubulala lapho washeshe izinja zakubamba bekuzingelwa kakhulu yini la kule ndawo hayi bekuhlonishwa ukuzingela bekuhlonishwa ngoba imvelo bebeyithanda laba bantu Bebeyithanda. bakwaZulu bebengazingeli njengathi namhlanje wena ozingelela ukuthi ngisho wabona unogwashe oyodwa sekufanele ngiyotshena wena Mzilankatha ngimbonile lapha siyomshaya behamba ngishegcekeni ngoba bonke ley'ngungumbane beyishaywa uma zisensimini ubungaphumi uyoyizingela cha zonke lezi zilwane nje beyihlonishwa nje kakhulu cha qhubeka mkhulu akunankinga sengiyakhijacker nje nami ngendaba yey'lwane lezi kanti usachaza ngendaba kaJohn kusho ukuthi-ke ekufikeni-ke kwabelungu kwaba ukuphuma kwalaba bantu-ke bona abafowethu la omkhulu balaba abafowethu beye lapha phesheya labo kwesithi uBonkokha khona babekade bela laphansi kwala kwaNduku lapho kwajwayele ukushayana khona leliwane encane la kuthiwa ukwaNduku ziyasha khona kwabani kwaNduku kwaNduku ziyasha angithi isimpanza lesi sasilingisa amasotsha sasemele ukuba yiqulu nje njengoba babekhulele laba kwaMpanza kuthathwe induku ushaywane njengoba nikhatho ushayane kuze kupheleke lapho njengoba-ke la ubaba wabalaba nje umzefo nanti iguqo lakhe inxiwa laba abanye babelapha phansi kwakwaNduku bawela abanye basuka-ke bawela baya kwamaceba abala bonke ngomthetho uthi nje ngithi ukukhululeni umkhulu konje ngizoqala kuwe lapho mkhulu ekuqaleni ubaba wayaziwa ngobani la ubaba uzalani la elobusha noma eleyinsizwa nje umuntu weshu wayaziwa njengomuntu weshu umuntu okay wayinsizwa wayeyiphatha unewani manje ngicela ukubuza nje ukuthi makuthiwa ziyawushaya la kwakuba into enjani makuthiwa nje ziyawushaya mhlawumbe ziwushaya lapha ngaphesheya ziyawela iy'nsizwa kwakuba into enjani kwaba mnandi kwaba mnandi yayingekho lento yokuthi uphethe into uphethe isibhamu cha isibhamu sasingasenzisa bengasenzisa isibhamu uma ngabe ziyakhala nje insizwa livuze igazi hambe iyogeza emfuleni kodwa ezalapha bengajwayele ezalapha bengajwayele ezalapha ukuthi ivuze igazi hayi awukahleni lutho zazenza ngani zodwa cha bengasukela hayi ngiyayifuna imfihlo yakho zazenza lokho ngisho beziyalenga ngisho kwahlaza kakhwayise bebuya zimsulwa ziclean emakhaya ziclean behlonishwa awukahleni behlonishwa shuthi induku ibevulile cha ibiyazaziwa bezaziwa mpela ukuthi ngeke udlule la cha bengasukela obani mhlawumbe ongathi iy'nsizwa zakule ndawo ezayidumile ezazaziwa nje zale ndawo nje ngoba ngithi ikhona neminye imizi thina ngokubona kwethu ekade beyiphethe kade kuba bomkhulu kabhuti ubhuti lo ubaba omkhulu wayewubani yena wayaziwa ngobani uba Mnkomo wayaziwa ngobaba Nkomo okay kuzoba uye bamsoshalile ubaba kaKhios layelama abantu kade beduma kakhulu lesizwe la besozala abanye-ke abanye obaba laba abangemva kwabo kodwa nje bebengabaloko yayikhona lento yokuthi kuthiwa khona induna yensizwa hayi besikhona ubani wayebaphethe uyuba
ubaba ka Sengiyakholwa-ke impela manje ukukhuluma ethi hhayi maye lukhiphe ubhoko namanje impela sengathetheke kahle. Ngoba umkhulu kusho ukuthi wayezalwa insizwa naye. Yeah, hhayi kuyezwakala. Cha mkhulu ngiyaxolisa sizobuyela leni uBanting nje kancane. Kumatshitshi ukusachaza ukuthi ukufika kwabo. Ekufikeni kwabelungu kwahamba bonke nje abantu yake yathi ukuhlala le ndawo le. Emva kwalokho khona umlungu akafika la ngoba uBanting akazalelanga la ngomthetho. Uzalele eqhudini. Akazalelanga lapha. Ngoba ukhona umlando ovelayo nami engiwucaphunayo nje. Ngiyaye ngiwushaye uma ngilapha eSandlwana. Okhuluma ngendoda ethile eyayiyinduna nayo kwakuthiwa uShezi. uShezi wayekuleli ibutho elingale ngasekunxeleni. Walwa eSandlwana wasinda kangafa empini. Wahamba wayosebenzela ubaba kaGeorge lapha kwaBanting khona lapha equdeni. Unqathayo. Wayewumnqathayo ubaba kaGeorge. Wamsebenzela ubaba kaGeorge. indlu yakho khona namanje uGeorge lapho umfana omncane ngithi mhlambe wayeno 9 noma eno 10. Ulokhuzana emthatha ngehashe uShezi. Ethatha uGeorge omncane ngehashe. Amusetlenko le ukuze azobamba isitimela. Ulokhuzana uGeorge wayefuna eThekwini. Kodwa ke babe ngakhona ukuthi bayiqedele lonke lolu hambo ngosuku olulodwa. Babefike bame la eSandlwana. Bafike balapha. Bafike babasa umlilo balungisa ukudla. Badle beseqala uShezi. Axoxele lo mfana omncane. Lo mfana omncane kusho ukuthi isiZulu wayesesazi ngaleso sikhathi. Ukuthi njengoba uyibona le ndawo esikuyo njengamanje. Kwenzakala u1, kwenzakala u2, kwenzakala u3. Sayiwini impi la eSandlwana sokuzo. Umfana omncane kuthiwa wayehlahla amehlo kungavumalale elokhu efuna ukusizwa lesi story. Kuthiwa kwase kufika la ubuthongo engazathi buyamzuma khona. uShezi akhiphe ijazi elikhulu. Angithi amasotsha lawa amabutho kaZulu ayewathatha ama-uniform lawa amangisi esewabulela awagqoka wona lawa bo. Wayelokhu elithathe lokho uShezi ijazi leli libomvu. Uthe selala umfana la sefikela ubuthongo sezumeka bekhempile lapha eSandlwana. Wakhipha leli ijazi lakhe libomvu wambathisa wathi lala mfana. Uthi ulokhuzana uGeorge ezinye zezitori amtshela zona ukuthi wayibulala kanjani le ndoda eyayinamadevu ababethi uDanford lapha eSandlwana. Uthi mfana wami utshela lo mfana omncane uGeorge mfana wami ngathola lesi sibhamu esikhulu. Ngathi uma ngisithola ngase ngibonile ukuthi sisetshenziswa kanjani. Ngafaka uhlapho phakathi. Uthi ngayithola le ndoda uGeorge iguqe phansi ngamadolo laba babemphahlile sebebulawe bonke. Uthi ngayibuka emehlweni le ndoda nayo yangibuka emehlweni. Uthi ngayikhomba ngalesi sibhamu ngabuka umbhobho wesibhamu ngayibheka phakathi nenhlavu zamehlo kanje. Uthi le ndoda ayizangicwayiza nakucwayiza. Uthi hey ngayidonsa ilokhuzana eCreek. Uthi ngamshaya la. Uthi hey kodwa mfana angizange ngikuthole ukuphumula ngoba indlela engambulala ngayo lo muntu kwakuyona indlela uZulu enza ngayo. uZulu uyakunika ithuba lokuthi ukwazi naye ukuthi ubhekisele uthi hayi kodwa indlela engambulala ngayo lo baba ayizange ibe mnandi. So uShezi kwaze wakhula nje wamdala wahamba emhlabeni. Umphethe lobo buhlungu ukuthi uDanford lapha wambulala kanje. Cha uGeorge ke lo uGeorge ke uyakhula ke uma ekhula uba umngane no Peter Retray. Peter Retray ubaba kaDavid Retray. Baqale ke nabo bahambe befuna lo mlando endaweni ezahlukahlukene. Ngicabanga ukuthi uDavid uyakhula lapho umfana omncane uyabuka. Hawu nawe ilalela lezi zitori.
Ngicabanga ukuthi mhlawumbe uthando lukaDavid lalezi zitori laqala la. Ngike ngasho nakuthi okuningi ukufunde kumatshitshi ngaphandle kube abe nakho kuphelele okunye eyokufundela ngoba futhi umthetho uyise kade umuntu obehlala egoli lolo bezala ngoba evakashela eingane ngake ngamthinyelisa ngofezela la akakhohlwa ngokuye ngikhumbula noma jiba mfakufezela kodwa ufezela kanti awuyona yini ingozi kungenza umuzi ukuluma eduzane nalapho ukuhlala khona inhliziyo kakhulu uma kukulume nje lamnweni noba la uswaneni akushisi go hayi kubuhlungu khona akhaleka balekeke uzumtinyele ngofezela madoda yebo ke cha qhubeka mkhulu ngoba ke esinye isitori kahle lendlu ibimfishane nje la ngemuva kwake kwahlala umlungu esimuzwa ngegama lelo njengoba kuthiwa lana usuzofika la ku-main gate la usho nothi la matshe ndonke la akhalendlu ayebuya khona lapho ngeyinqola iy'nqola idonswa iminyuzi bakha-ke balokhu beyelula njalo umphelo kusho ukuthi uBanting yena la wafika iwuhafu eqhamuka eqhudini esehambileke lo matatala manje lokho akade kusho lutho uJoji wayelala lapha eSandlwane nobaba babesuka elokhuzeni khona eqhudeni bezonqamula esiphezi bezowela umhlathuze ngale bezoshaya entinini ehambe belala nenkomo emzini yabantu belale konke nala sigubudu usajuka phezulu ebhlokweni kwamathanza bezofika nazo la ezinye sasizethenda ukuthi imhlathuze ezinye sizethenga amagama ngoba qala kade kwethiwa nenkomo yethiwa ngesimo sayo la iqhamuke khona manje inkomo omkhulu nazo zayinamagama njengabantu ubuyetha njengoba uhlatshelelwa namhlanje ngoba uma uke wangigcona ke ngithathe nje njengendlela yanamhlanje ngoba ngike ngashaya isigini ngoba nakuye wangigcona ngizohlabelela ngawe la manje uma sengakho ingoma nengoma yesiZulu izohlabelela ngawe lokuyihasha ngizoyihasha ngento eningenzeyo wawungavela uqamba ingoma nje usukeleke wawuqamba ingoma uma kuthi ukhule uyihloniphile kahle bayakwazi ukufika bekunikeza ingoma ephusheni leyo uvuka uyihlabelele kodwa umuntu uzofosta ulandele mina ngoba ngiyahlabelela akukulungela uzophelela endleleni yebo hayiqhubeka mkhulu hayi ke sakhula ke la nathi ke ngoba uMashiki ukufika elingana nobaba bengabafana fike umfaka einsizwa la ilibhula hayi baba kwahlala ke kahle kwahlaliswana kwaze kwafuywa ke sekufuyelwa ke emaplazini manje seyiphelile le yamfuyo eyayindala njengoba ngeke ngakucela ukuthi lezi impela eziseqhudini zasukana ziwezwa yini sizeziyofika ngoba phela angisaboni imfene mina la ngoba isithusa sazo ukuze zisuswe bathi zasuswa kubelungu sezidla amazinyane ngoba kuthini kokhokho bethu ayifike zidle la yama la yamalokhuzana nje lezi ayibaye lapha esicongweni babe wafihla khona amazinyane ngiyabona kufike kulihoshe khona ke kulilume liphila likhala lizibile kulidle ukufika la kwabelungu ngoba neshishane leya sesimo ishishane bathi khona indoda kwakuthiwa ushishane yasuke yathatha umntwana wemfene ngoba zayihluka yagibela nayo esihlahleni lapho
yamshaya wakhala azabuya zafike zambuza gibele sesengizehlala naye zamnephuza waphelela khona lapho ushishane wafela la hayi ngoba kuthiwa kuseshishane ngoba ngobese angizowuthongo ngoba thina sasidla-ke thina nathi silusele khona kakhulu entanyana ngoba besifuyile impela-ke la imbuzi la ikhaya nekhaya bekuba ko-200 izimbuzi sesayifuya nje bekuba inkomo nelokhuzi esasibaya nje esilapha emva kwekhaya leli likababa eselila phansi ngoba mina ngizalele phezudlwana egangeni lesi sibaya esikhulu lapha ukhokho lapha bathi befuye 500 wembuzi weyinkomo zilala ngaphandle iy'nkabi-ke kodwa zilale ngaphandle ethi-ke naye esezwa ethi umakhosikazi akhe ethi bathi abami ngilambile bemgayela utshwala mayesephuma la angazi ukuthi kuye kwakuchaza ukuthini uma esephuma la athathe umkhonto ngoba umkhonto-ke kwaZulu bekungadlalelwa kuwo ubuhlala emsamo endlini yakwagogo ubungekwe ulokothe nje utholakala uphethe isikhali egcekeni umkhonto ubuhlonishwa ubuthatha uma usuyohlaba noma wenza umsebenzi ngoba adinga kadutsula inkomo adinga kahlatshwa la entanyeni uyayihlatshwa la esiphangeni manje mkhulu ngiyadideka ushintsheni lento yokuthi inkomo esiyihlatshwa la manje nanokuthi siyadutshula inkomo ungayidubulile inkinga ekhona ngizothi nje ngoba nami ngikubonile akusho ukuthi sengikhule kakhulu ngizothi kushintshe zolo lokhu nje ukube inkomo ihlatshwe entanyeni kubalekela ukukhula kwemikhuba yabathakathi hayi inyama ukube nangabe usuzoyithatha kanti sebekucuphile laba abakuzondayo mhlawumbe uthi uhlatshwe izibhobo-ke mhlawumbe zihambe nawe ize ihlatshwe izizosatshwala kwakufikwa lokho ukuthi kwakufikwa lomkhonto lo ngoba umkhonto ngoba okufuneka sikukhumbule njengoba futhi nathi sidla uzalwa kunomoya abaningi njengoba uyibona abantu besifazane kufuneka enze umhlonyana enze umemuli eba umuntu ozokhathi eyogana kodwa eganeni usukela emganeni angene ebutshitshini eyase eqoma ebizwe ngeqhikiza esezokulokhu kwesine usuyamkhehla usuyatshengisa-ke manje uwe wena soka lakhe manje angithi ngifike naqomana wase umbonga wase eza yena ezobona umuzi kini umbonga ngayo angithi intombi nje kube sewayibongela lapha emadwaleni phezulu sibongela intombi yakho uhamba obani insizwa neyintombi itshitshi kakhulu phambilini alikho lapha itshitshi lingekho hayi lokho esekwenziwa manje kuthiwa amatshitshi kodwa uthole ehambe yokuthola umuntu eyoshona ngale komalakathe eyoshona enquthu cha itshitshi lala likhulela itshitshi lasesigubudu nekuthola ukuthi lila uzothola lichanasala alihambi namaqhikiza cha lihlala la umoya oleshela emfuleni ushela isiduli nje kube ngakhuluma naleli ipali ayithulele nje athi ngeke manje simkhulumisa nini uyoze ajutshweke ngoba sekukade kukhona ukwenza wathi okuhlukene kusho ukuthi nje ngathi ngesizulu uvulwa amaqhikiza umlomo ukuthi usungaphendula insizwa manje manje nakhona kuphenduleni futhi kuzoba inkinga ngoba manje uzobambeka ma uphendula funa ukuthi kusho naye ma ekuphendula funa abe nokuchule obukhulu uzobambeka easy obukhulu ngoba naye kethi kade ngibekugibe sengimbambile ngezwe yoba sapaquzwe asenayo indawo yokuphuma akasaphuma vele lo muntu useqomile ubulokhu uzweke ngoba noba ngiqala ke manje ukwembatha ngoba
mselankathi nathi sikhulela intombi lano isuka nje emtshitshini iye intombi ibihamba ngalokho kuthiwa ingcibo amabele ade engavala cha manje yini umehluko phakathi kwenceba nalento ekuthiwa isinene isinene sangapha kuwe wena yiyo benciba le wena lokho kunomyeko lokho kufuna ukuhlala ihamba ngezinqa manje nayikhula nje ubona izinto zodwa kuhambe nje lokho kuhlanganisayo kusenele ububuhladlwana obuvala Obuvala ngaphambili kuphela. ngapha kuphela mana-ke mkhulu ake sibuyele emuva leyo nto ubeyenza engakubo uma kuthiwa angithi noba ingahamba nje zihambe nje siyobuka la lezi ezincane nje intombi zishayela nje ngezinqa zazo nje nawe futhi nawe uyibuka akukho kufikelayo ukuthi njengana bekungekho ukuhala bambaza ngazo lutho ngathenga leyo nto leyo ukuthi into engiyaye ngiyibone manje sengiyaye ngibone intombazane uma idlela isigcebhe sayo khale wonke umuntu athi hawu kodwa lengane yenzani phakathi kwabo angazi ukuthi kodwa uvo lakho lithini angani iletshe manje khona manje iletshe khona manje ukuhaha obani abahahayi laba besilisa bonke nje abantu bamanje naba besifazane bamanje bayahahela manje umuntu ogqoka isigcebhe simbiza ngani simbiza ngetshitshi nentombi simbiza ngani ngeyangandoda simbiza ngani ubona nangayimbokodo lezi imbokodo emile imbokodo zakho uqala nje belingekhiye ngandoda ukuthi njengoba igqoke kanje igabisela indoda ubuyihlonipha ubungeke uyithinta ingane yomuntu bungeke nje futhi uyivimbe ngokuronke uhamba nobuyehlela ugudlane naye ake ngithi lengane ziyageza lapha njikathi nqamla kanjena zinqunqunqu nedlula nezibuka ziyegezela uyibona inkomo yakho akunankinga akunalutho awawena awuyitsheni ngoba nawe niyobuka nedlula nawe unabaphathi bakho yayingekho futhi lento yokuthi sekuyarayishwa nani wesifazane wayehlonishwa lokhu ngathi nje irap into efike nesilungu akusiye kwaZulu cha Mpanza kodwa wena ngokwakho ungathini ngabantu namhlanje sebekwazi ukuthi babambe ingane encane bayidlwengule bayibulale babambe umama bamdlwengule bambulale babambe isalukazi ugogo kudala bamdlwengule bambulale ungathini ngaleyo nto leyo mina azi ngithi ngiyamdela ngibuka ngaso kwenza ngempela kuyinto nje eyichibe eyihlazo nenyanyisayo ngoba into ongazi ungayichaza ukuthi ngoba into engenzeka nje kwinhlonipho nje isekuhlonipha omunye umuntu nje angazi ungichaza kanjani engingaphendula umzilankatha kulokho ufana nokuthi intambo yayikhona kwaZulu ngoba uma wawungayenza njalo ingane yomuntu wawungafakwi iqhwa ukuyolahlelwa amanzi iqiniso lelo yayikhona intambo kwaZulu wawungeke ulokotho angithi ngisho umfazi womuntu wawungeke umeshele njengoba efake lokho kuthiwa imvakazi uyamchaza ukuthi ubani ephethe ngiyabona lokho sekuthatha umese manje angithi wabona kukhona isihehle lesi somkhonto lesi sifishane ubegida ngaso atshengisa ukuthi wangithinta uthinta umkhonto ulimele uphelile so lo mkhonto lo mana-ke mkhulu ake sibuyele emuva nawo lo mkhonto ophathwa kwemulwa loyo wani mhlawumbe ngolwazi lapho-ke ukumukelana nokukhipha ngengithi nje uganwe emancubeni ingane yakho uma usufuna ukuyikhulisa ngoba iphuma nomoya njengoba ubona namhlanje iy'ngane zethu angathi ziyapantuza ziyagulizelelwa amashwa yilokhuyana lokhu abususiwe omoya ababi ukuthi mesingathi ukuklina ngesilungu lokhu-ke engingafuni ukukhuluma la ukuklina ngoba sengiyaphoxa manje nangisengifaka isilungu sengiyaphoxa sengishambalaza sona isiZulu ngefundi kufuneka ulande lapha kimi okay-ke wena-ke angithi uyayihlambulula manje ususa omoya wamabi ufuna imukelwe
abasha Ulanda wena uqonywe la emanxebeni. Ulanda emancubeni ingane yami ekhaya komawayo. Ekhaya komawayo. Na ingemukelekanga ngalapho isizolanda nakwesinye isihlobo. Yeah. Ngoba nina Yeah. ngoba uma ingakwenzanga lokho wena lokhu ingane yakho ibona ivelelwa yilokhu mhlambe yenza lokhu yenza lokhu ifane nengane ofike wayikhulelisa esandlwana awayihlawula Ingazi ukuthi siyahlanya ngekhaya. Azihlali ingane zethu ibulawa yithi ayihlawuliwe. Asilandelisi kahle. Ayihlawuliwe. Ngithi uyabona kuqala nakade ufika bekushunqiswa inyamazana. Lento akade kukhavile esibelethweni sikama ibivujelwa la ifakwe la manje izinto zethu isale ibhebhela lokho kuthiwa yini lokuzanyana namanongwana asala lezibhedlela izinto engafunakali lokho ngokwakho omkhulu uthi abuye uvunjele isibayeni lokho kade ngisho ngiyala lokhu-ke nje imizanyana igojelwa elokhuzini endlini wagogo njengoba uyuze ukuthi umuntu inkaba yami isele la lokho okungena esibayeni okungena lapha esibayeni into abantu abasuke beqhamuke nakube mhlambe nje ngalanda umkhulu le nehlahla ngithi ngizokhipha ilokhuzana ngaphakathi le ngithatha ihlahla leli engizokhipha inanzi ngithatha ihlahla leli ngibophele noba ngawe uyadrayiva wena imoto sizohamba ngemilandela ngisakhulumi mina kovuma noba nibingelele endleleni mina okungimelele ukuthi ngithi hamba nasifica umfula ngithi asiwena nakufika lapha iy'moto ezima khona ngesilungu lapho ukuthi stop straight ngithi ungasala samba nakuvula irobot ngikhuluma yonke le ndawo yokufika la ekhaya mhlambe nangabe ayelimale ngentwana embanyana ngiyamgeza sethatha imbili umfaka nomfaka emsamo kwakho ngoba kade ngikhaliswa indlela ngithi mina kufuneka leli lifundile ke ngaba ukuyishintsha lento kuthi nakubhalwa ngesikrinini ngezansi uhambe ngesixhosa uhambe ngesivende ungahambi ngesilungu ngoba la babalala lapha esandlwana babelwela lona leli abafundi uzongena uyokhuluma ngezinto esemsamo kwagogo angeke ukwazi ngeke ngithi manje nosuthathile leli hlahla abanye sebona ngokushisa leli hlahla ubuya nalo lesihlalo lapha emsamo nathi ngivuthuka usuyalithatha siyofaka esibayeni ufaka la esibayeni khona mhlambe uma kukhona okuzondayo sengumuntu izitha zami ziyangikaka ngizothatha leli yakho emsamo thatha ihawu ngingene noba ngani futhi ukungihlasela ngamavolovolo noba ngani ngizokhuluma uya lapha ngizothi balabo zonke izitha zami zingene la uzoyibonela wena koganga anqaphe emkhulu amafana mhlawumbe ungashaqwa izibhobo khona lapha mina ngilwa nobaba la ukuthi abangivike angithi yabona nje webhudi lo mkhulu wasempunyoni olokho kuthiwa uyafuneka namanje ubanje ukuthi manje nakho yenzi angithi thina ngiphendule zesimo lapho sisuke angithi uyabona kwamanje yazivumelani kakhulu inkinga yethu laba kade befuna ukwenza usuke kwaphuma umuntu eyedwa eyofunela inkinga yakhe wayithola yebo wakathe eyibuyisa akashonga ukuthi
uma nginenkinga enje ngisacela sike sikhulume ngisayoyifuna usuyoyifuna uyoyithola angithi yabona nalokho nje okugcina ukwenzela ade ekhuluma kahle omunye nje kumvelo la ngibuke lento iyayikhonjwe kulli kubhuti kanti thina sonke ngomthetho la kwaMpanza ngasizenzela lapha yakumchitheni njengoba ngakhalala kulokho ababekwenza unkulunkulu ngathi babatshenile nabakwaNkoka kwakwenzeka kanjani kuqala mkhulu ukuthi ngiyeke ngibone ukubuyela kuleli point lakho lokuthi abantu baphume ngokuhlukana uma beyobheka izinto ukuthi ihamba kanjani qala kwakwenzakala kanjani kwakwenzeka ukuthi izingane mhlambe zisukeleke mhlambe ishiya umnomzane wekhaya ziphume ziyoyihlolela ngoba noma kwakhamba umndeni wonke ukodwa ke lokuthi mhlawumbe uma seninukana kuphuma ke umndeni kodwa nje uma ugulelwe ekhaya ukhona okulokhuzayo ufuna ukufuna wena kwekhaya kulungiseka konke kungafike sekuphuma mhlambe ukuthi kwenziwa into ethile usubuya ke ugathi usitshela lapho ke sibambisana sibona ukuthi kuyikho kuyoshawa nomyeni lokho umhlahlo umhlahlo ile yanto yokuthi umndeni ukuthi kubonakala ukuthi ngoba nakho mhlambe singamkhomba nokuthi uMandlethu yase kufika lapha emhlahlweni ukuthi hayi umuntu ogangayo akusuyena uya ngani ukhona ukuba ngizothi nethunzi libi wena mhlambe no ukuthi nje utshekeleke ngapho lokhu ukhombeka ngemini ukhombeka ngemini kanti cha nesinyama yebo kanti lokho kudalwe abanye khona umuntu ayeganga emndenini wasona manje usebuya ungena kuwe manje umkhulu nakho okunye la nampa okhokho bafa bafela empini abanye babebulala abantu bethakatha ey'dalweni zala ekhaya eMsamo sengiyocela ke ngicela iy'nhlanhla laba bantu ababesala empini ngenze njani ukuthi angibahlambulule phela nabo ukuthi babe yingxenye yalezi ey'dalwa la ukuthi baphathe inhlanhla lapho uma kungaphuma uma uzothola umuntu ozokuhlahlela kahle umhlahlo loyo wakho lokho ngathi lokho kugula mhlawumbe ukukhiphe ekhaya ukuthi mhlawumbe njengobaba wakho njengokhokho wakho wasala lapha ukhona ukumlanda ukuthi uwedwa nawe uzomthula ikhali umfake la ekhaya kodwa kwawena uqobo lakho kodwa phela uzobe ususitshenile thina sonke ukuthi kukhaleke kanje manje ngenza-ke ngilanda loya muntu ngizocela sithi angithi lapho usuhlahla indlela yokuthi aklineke akwazi ukuhlangana nabafowabo nokhokho babo bakhe ngale abangokhokho bakho umklina nje ubuna esale Isandlwana uzofika la ekhaya na umlandile njengoba ngisho uwele ukhulume emanzini nyama ukhulume la sikuyame esangweni sekuzofuneka imbuzi ezomsusa la angangeni nesikhathi la ekhaya ukuthi asale lapha bonke ububi busale ngale ngaphakathi usungena kana nampahla uthi nansi-ke impahla eqondene futhi nawe kuyenzeka yini mhlawumbe kunehlanga nje la ekhaya elifuna ukuqeda kwasane ngeqhwa kanti lingene umoya walo muntu owayebulala abantu manje loyo muntu kangazi ukuthi umthetho ulapheka kanjani njengomuntu osuke ephendule kabi umndeni ukuthi kufuneka kuze ngikhuluma nje ngale ndlela enhle uyomuntu obenza kahle ngoba vele kuyenzeka ukuthi umuntu abuyele ezokwenzisa imikhuba yakhe ingane yakade yenza akade yenza nize nithi ubani ungenwe yini kanti cha ngoba ke uma sibuyela la kulokho kade sokukhuluma ke nje qala kweyingane njengomemulo lo mkhonto awuthatha ngapha ewusangale
ewuletha kini angithi sekufuneka-ke manje na ukukhulisa lo mntwana bese sibuya thina nomkhonto sesiwuphindesela angithi kuzofike futhi angathi kuyabiwa wabiwa kuphi ngomthetho ukuthi kumukeleke kahle ukwaba nokuthi ingane ihlambuluke kahle uma uchangusile wena Uchanguza mkhulu mhlawumbe ukugida nje noba ushadile yeah noba ngahlala nawe ngize ngife nawe na ungashadanga uyintombi la ekhaya mhlambe leli budget thina silenzile loze lilungiswe izingane zethu sithi sedlule emhlabeni singabi ungakhuluma ukukhuluma kodwa ngeke kuzwa cha yeah obuyintombi intombi la ekhaya yes ngomthetho nje umakoti akakhulumi la ekhaya ngoba nawe na unenhlonipho yeah awumshayi unkosikazi egcekeni cha yeah nomuntu wesimama akathethe egcekeni umshaya egcekeni likabantu lonkosikazi yeah ngoba kusikho kwakho yeah le ntombi uhambe wayeswasini bakutshengisa intombi bona hayi wena yeah uyibonile ngamehlo kodwa uyitshengiswe yibo wena monse uyithatha uyibeka isandla sibe emzini kabani yeah ubani wena na umakoti ngomfakela ekhaya uthethe emzini kabani athethe egcekeni emzini kabani uba qala nje ubade kuze kushelezwe ubungathi uyathetha kuqala nobumakoti nobubani ukuqala mana ke mkhulu uma ethetha izingane zala ekhaya phela izingane zala ekhaya mase esela ekhaya zonke sekungezana khona uma ethetha izingane unika indlela yenhlonipho yokuthetha hayi kunenhlonipho senimuzwa ningale ningoba ngathi ingane yona nje ukuyidinda ngenduku wena egcekeni iyakhala la egcekeni cha kufanele kube nenhlonipho kube nesizotho kwenza akithi-ke nje kufana nokuthi futhi uzube umakoti ophelele uma umthathile umakoti lapho ulobolile wenze yonke into manje ngigidile kwathelwa kwasebenzisa iy'nyongo ngoba iy'nkinga ey'nkulu zila iy'ngopho ey'nkulu zihlelela inyongo nakusuthelwe ngenyongo nase ngokuthathile ula sekufuneka phela uzoqala uhambe emva kwendlu nangena kwagoga ungena endlini ngapha kuhlala khona ubaba kufuneka nangizongenisa kulolu hlangothi nokuthi uhambe ngaphambi kwendlu yakwagogo ngenze umsebenzi la hayi itiye njengoba sesaphethe uthi wenze itiye uhlale ukuthi wenze itiye likabani hayi asilazi thina itiye zazi umsebenzi uzomfaka ngapha nayiselokuzile ngoba kuyise ehambe phambili kwezindlu kodwa uma kukhona umsebenzi bonke abakoti bahamba ngale mva kwezindlu bahambe na ukwenzile lokhu nizomnika ukhezo ukuthi ahambe naleye kubo senimnika amasu ukuthi angawadlala ekhaya kunempahla yokumngenisa esibayeni ngoba kade usindo awungeni ukuthi uma ingane wena ungama ngapha futhi awumi wengane isibaya njengoba siphambi kwelokhu uma usunikezwe konke lokhu-ke usuyakwazi ukungena ngapha uyakwazi manje ukubuya ngale usukudla ubaba wakho nawuganile awuze ukubeka ngale kuthathwe izingane uzokusa wena uqobo bese-ke masekulokuzileke manje sekufuneka la bengithathe kubo laba wena umakoti wami bezwe ukuthi kusakwaba nakho ngathi kusamemula bathanda ukudla kulethwaleni lokhu kuthiwa ingqiba amasondo nangilobolile manje ingqiba amasondo kahle kahle xixwa nje amasondo noma usuke echaza ukuthi ubongo singelana ubongelana manje uma ke futhi bona sekufuneka bangibize beyo
ukudla beyongipha ukudla manje ukuthi ngithele ngenyongo mina ngibe ngumkhwenyana ngempela ngikwazi ukudla la ekhaya ngithi vele lokhu kade kwenza nje angikahle noma sokungena sesibayeni asenankinga umkhwenyana uvumelekile ukuthi hamba angene naseyibhayeni nangifakiwe ngembuzi zikunika ukudla usungahamba noma kuphi makuthiwa nali isango liyawo uyakhanda ngizofaka sekumkhwenyana wami sengikufakile isiphandla ngakuthela ngenyongo ngakuphi ukudla usula uwala ingane yala ekhaya ngokusenga sebakuthumela umkhwenyana ngicela usenge lapha komuntu lekhaya uyasenga uhambe lapha ucinga amathungo lapha Awethu, angafika sami ingane isikhathi kwesikhathi ngishayana. siyabonga mkhulu ngicela ukuthi nginikhulule hayi sicaphuna amaningi esakeni cha ngizwakala mkhulu ngiyezwa ma uyibeka le ndaba ngale ndlela oyibeka ngayo so kwaZulu okay lo mkhulu ngiyezwa mawuyichaza lento ngoba indaba yesintu sakithi indaba enkulu indaba ebucayi futhi indaba asisekho kuyo kuba ngathi sinamavati nje no nawusubuka okhokho kade bekwazi ukuchazela ingane obaba bethu ababange besasiweza endleleni njengoba bona betshene ukuthi nawufuna into ethile nami kuwelwa kanje nawufuna into ethile uqala la ngoba isikhathi esiningi bekungena noba uyokhulumani kungenwa ngomama ngani ubaba kuye umuntu akade eqondwa nje qho cha washintsha enkulu bekungena ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi kube khona ubudlelwane angisho ukuthi ubaba akabe sejwayeleka kabi ejwayelwa izingane kodwa ubudlelwane ngicathi kubalulekile phakathi kwezingane nobaba kakhulu manje angithi ke manje uma umama seluthe phohla udaba sekuzothiwa anganingibizela ubani hayi sungena-ke abaqalade benayo inhlonipho njengoba ngisho ngithi thina manje ungathi ingane asiyithathi ukuthi iwumuntu ngoba ngisho ingane funa uxolise kuye ukuze ikhule ingane angithi noba iphazamile wayithi thwansi anami bekungeke ngikushaya ungaphindi bengakubulala hayi bengingafuni ukukushaya ngifuna ukukubhekisana ngoba usuyazi ubuhlelo obubi manje hlukana nokubi zama ukusho ukuthi udibane hlukane nabangani ababi kodwa ungabazoni hambisana nje nabo ngabona kodwa wena ngaphakathi uthi ngiyehlukana naleli qembu ungasho ukuthi ingane yami ingahambi nokanye ngabe cha hamba nje nabo kodwa nokuhluka ngaphakathi ukuthi nase kunyathelwa la angisanyatheli uyolunga ngoba ingane iwumuntu ufuna ilazi ngawe uxolo ma wena baba ungenaxolo ungenalo uxolo hayi angeke ayini izolifunda ihlathapi manje ngoba kufuneka ilifunde iphume nalo la ekhaya ihambe nalo la idekeni ukuthi mina ngisedekeni kufanele nginyathele kanjani wakhuluma indaba enkulu manje yithina esiyinkinga kakhulu ngixoxela-ke ngale ndoda ewumatshithi indoda elungele emzilankathi indoda yamadoda ebingafuni ulambe njengoba uDavid beyefikile kuyo la ubehlala kahle behlale size kusukela ngoba befike nalezibhanyana ey'ncane abanye abaqamuke egolithi ukuthi siyoshaya iy'mbila la emaweni hayi bekuyindoda emaziyo umuntu ngoba njengoba nje kufuyiwe ibikhipha iy'nkomo zokuthi nisenge yize ninazezweni khipha iy'nkomo mhlawumbe izothi nje kwezakhe sengani lezi sey'hlala kini-ke la uzonela ukuphusa-ke mhlawumbe-ke
seyibuya nophindela unyaka nonyaka nisengezinye ney'nkabi unike nithayisele isipani senu Nihambe niyolima. nanilima abengakufuni ngempela ukuthi na ugula Yep. bese ungasho Kufanele usho ukuthi ayaphilile. ungafika la ethetha bethi abantu ngeke sihlale kulomlo kanti ukuthethisela ukuthi awushongo ngani ukuthi ukudla kuphelile ekhaya Yeah. awushongo ngani ukuthi uyagula yakho washo usuyiqedile ngoba yena ube nehlaya lokuthi plathi full ungitshena isaka sesithekile manje iya uzohlani njengamanje Kungathi umuntu obe namahlaya. uzowathi amakhulu nangaxoxa amanye amakhulu ngoba nathi bese simgcona singabafana ngoba lo mgwaqo nje ngathi nje walethwa uye la ekhala kuhulumeni Yeah. ongekho babesuka nje la sibhajwa konke lapha nje ngabobuthelezi la konke la nje ngabomncube lapho sizojika sithi bhajwe sihambe siyifuqa konke la phakathi kwamasimu ngoba ishiyane leli besalima kakhulu nawuphuma la kwaXimba Yeah. umbila kade uba lapho nenhle hayi ubungabona Bekufika. hayi ikhwebu lezi beyibheka lena nje zibhekile hayi-ke ngelinye ilanga ke simgconeke sisuke la sifike lapha emgwaqeni ngoba de siwukhanda ngamapiki Yeah. ethi naye yedana siyibeke lapha esesiphuma silala ngaphandle komgwaqo silale phansi abuye edala athi plathi futhi nikhipha amandla kusasa nizowatholaphi Bengafuni ukuthi usebenze isikhathi eside. Sebenza lutho uthatha ubeke la. bekungena nje thina abafana la ngo-8 sesisala mhlawumbe nakungena ubaba oyedwa ngo-12 uyahamba awusebenzi lize lishone cha awubengafuni bethi ushiya amandla angasasa Ubekele ikusasa. uyinhlangano nayibona futhi ukuthi lokhu nifuna ukusebenza webafana uzanile alale phansi ngencele lena lala ngendolo womfana uyabathanda abafazi uthi cha ethi hawu awumthanda umama wakho uthi hayi ngiyamthanda uthi abantu uyini Uyabonakala ukuthi umuntu wamahlaya. njengalapha nje angithi ade kudliwa konke nje thina ade singadle ekhaya nawungenike itiye likhona amahewu akhona yahlaba imvu la adle mina ngazi wayidaleke kanjani ubantinga ngazi ube bathanda abantu Kodwa uyabona mkhulu ukuthi lolo siko lokuthi abantu bakwazi ukupha esikhathini samanje selihambela lashabalala. Uyabona noma uvakashile usuka la uthi ake ngezihlobeni zami lapha kwahlazakazi sefanele ukuthi ufone usho ukuthi hayi ngiyeza uyayibona lonto leyo kanti kuqala wawufika uthole idubukele amase bathi ziphile. nje sigubudu besihlala la siwela la ngithi bebefike behlatshiswe badle balale angithi-ke ngaleso sikhathi-ke bathi izizalukazi beyivakasha la abafazi ngoba befuywe kakhulu hawu bathi zilaleke la seyihlatshelwe-ke izimvu noma yiy'mbuzi zidle ngoba bathi beyinonile hawu bathi umuntu eselele ukuthi phatsha amafutha hayi beyiyize-ke manje bathi ibuyile Ibuyile kwaPhansi. basinde ngomlomo hayi cha ubhantingi bekuyindoda Kusadliwa ngoludala. hawu bekuyindoda bekuwumuntu wabantu Yeah. ngoba ngisho nje ukuthi nala ngoba leli gama nje lithi Fugitives Drift ivele ilala njengoba lila eminyaka belilodwa lapha kukhriteriya la eselibalodwa ngithi la Angithi la njengoba sila sise Mzinyathi House.
cha lenziwe la Oh balenzeka. libathathe leli bayolenzela Oh. yilana leli gama leli Fugitives Drift nansi. leyana ngazi Cape West Cape farm. Oh yeah ngoba yayiyodwa vele kunoyise kaMnqamfense bese kuba yile iyodwa lendawo kaMadevu lo nelibhunela linamadevu amakhulu le Fugitives eyala ekhaya ekamatshitshi lokhu bakufake nje njengoba sebenze isiqiwu ukuthi ngeke ke nje ngakuchaza ukuthi yini mina ngibuka ibhoda kodwa ke mawukuthatha ukuhlanganisa ngoba ngithi nayo Fugitives Drift isibuko ithinta wona ini umzinyathi njengoba kuthiwa umzinyathi uyahlangana ngomthetho wemzilankatha kwathi ukuphambana kancane inyathi bezikho angithi uyayibona inyathi ithanda emfuleni umthetho wegama lakudala umuzi wezinyathi akusiyo umzinyathi umuzi weinyathi ngoba beyihlala njengakho lapha ngoba olunye ulimi lethu seluthi ukusiphambanisa ukuthi Isandlwane cha Isandlwana lento abisandlwana wemkhulu isikhona ke indawo manje umuzi wezinyathi ekhandiwe lapha ngenhla yabona ibridge ngapha kwebridge emzinyathi lapho phezulu lapha elukhulu kwamathanda ngathi ngaphesheya kwakhona kwakunesitolo kamdlalo wase buya ke uze kwamtshekulu khona udadewethu lapho wakamajozi osevula indawo uyibiza ngokuthi umuzi wezinyathi washaya khona yena ubambe igama ngempela igama angithi leya ndawo nje bathi zayisuke lapha nakhona leliwela liyenqulu zayisuka lapho ke zizophelelana ulibambe kahle igama ngobi power to that nangumkhulu uselivumele igama umuzi wezinyathi umuzi weinyathi September nje ngoba nalapha nje sithi kusentanyane khona babethi letaba Isantanyana cha mkhulu sicabuna amaningi esakele nawe ngiyacabanga ukuthi imisebenzi yakhe isemningi okumele ukuthi uyenze ngelinye ilanga mhlawumbe khona kuyoqhamuka engqondweni yami ngicele nje ngithi mkhulu ngicela isikhathi sakhe esincane sihlale phansi ngoba njengoba mina ngumuntu othethe umlando eshiyane nasesandlwana umkhulu wayewazi umlando umkhulu ozala ubaba kakhulu kodwa ke kwasho ukuthi nami ngisemncane ngaleso sikhathi angikho interested kangako indaba zomlando lokhu kufuneka ngikufake esilulwini sakho yebo akasekho emhlabeni sengiyafisa engabe ngoba naye kwathina ukhona okunye okwasidlula la esingakutholanga azange ngikuthola singakutholanga impela mkhulu ngiyabonga ngicabuna amaningi esakele ngiyabonga kakhulu ukuthi kufanele silokhuze angithi futhi into esisidukise kakhulu umzilankatha wabona ukufika kwamabhokisi ukuthi sithunywe ngawo amabhokisi silahlile mana-ke mkhulu wena ekukhuleni kwakho bekuthunwa kanjani besefikile amabhokisi ayengekho bebethunwa nje abantu ngaleyo ndlela ngoba na ungaya kulamathuna amadala ngapha nje lime nje noba intaba nayiyele ikhanda libhekele lokhu usiko labelungu ukuthi uvuke uye empumalanga akusilo usiko lethu thina abantu kufanele iy'nyawo zisale empumalanga ikhanda manje-ke laba bantu kuqala njengoba babethiwa kwakuyokwagolqanyawo angithi wawugoqa uthi sekubekwa ekhanda ugoqanyawo udalwa lokhu ungenatshiso ngoba kwakuthiwa kuletha ukuthi ukufa masinyane abanye nje abaningi angithi ngoba abanje
ngamlokhuza ngamhlonipha ngesikhumba Yeah. ngamhlonipha ngesayidi leli Yeah. ibingatheli inhlabathi phezu komuntu phela umuntu cha kufanele kwakhiwe indlu kuthiwa indlu kwakhiwe indlu le ihlekile manje ngithi sesakhale sifake igodo bese kuthela inhlabathi kufanele imali ishone phansi ngoba ishone nalokhu phansi bese ukuthi nalokhu kwecansi engazi ukuthi babethunwa kanjani abesimali kodwa unomzane wayethunwa ngenhlonipho bese kuthathwa-ke ikhona intelezi ebijalo lemathuneni kuthiwa ikhuza mhlolo ikhuza mhlolo ithathe ifakwela ukuthi kungaphinde kulandele emasini omunye uyihlalele nje baphila ba ngoba mzilankatha ungibona nje mina ngaze ngijoba ngaka nje ngigugile 74 akunobonakala ubona isiqomqomo 74 angaze ngijobe uyabona iphilisi ngiqala manje ukuliphila ukuthi ulukile bengaphinde iphilisi bengidlela amaxolo ubaba ubenza ilokhuzana imbiza zesizulu nokukulapha bekulapha nje and ungaphinde ulashwe nangabe ufike ukudla kodwa engakuchaselanga engakulokhuzanga engafundisanga ukunyanga ephiwa wokhokho bese kuthi-ke uma yiza sheshe wasiya uma ubesangoma ngoba into nobungamfihlela besibuka ingane sahambe boyifihlale asuka nje aqonda afika ikhiphe kodwa mkhulu angiboni isekhona izangoma enjalo azikho hayi ngeke uyithola isekhona azikho ngani ingane yakho mzilankatha uma ulethe ngokuthi kimi angizokubonela ukuthi mhlolo munye sengifike ngithi ifuna ukuthwasa umuntu othwasayo usuka la ingcoha aye eSandlwana eyisukela yena akakutholi ngoba egula cha uyayalelwa ukuthi uyiphumela nje uyofika equlekele lapho-ke bafike bamshungisele lapha avuke bamfaka amagobo ngabo manje sekubagula ingane kuthiwa njengoba ubona iy'ngane zamantombazane futhi kakhulu izona okuyingena kakhulu lokhu njengale ndlela kade ngisho ngithi angithi ayisemuliso ihlushwa yilabo moya abangakhishwanga abangahlambululi nabo fanele bakhishwe igaba zabo ukuthi iyakhulisa ya ngoba noma ungayenzelanga umuntu kodwa umhlonyane uyenzele umenze ukuthi nje igezeke kwansizwa ziyibone nani ibonakale angithi manje kwenzela nje ukuthi kusuke imoya emibi yebo ngoba nomfana kufuneka agezeke kahle abonakala ukuthi insizwa uma ingena phakathi kwabantu angabi hawu nesicwangco namhlanje sibukele kanje kube yilokhuya nalokhuya yilamabhadi manje angasenziwa ey'nsikweni cha mkhulu sicabha amaningi esayensi yabona